Ia talofa Samoa e mua ona faatalofa atu le fā i lo outou paia ma lo outou mamalu i lenei afiafi. Ia o le aso lenei i nei le matou i tulagi i Meliponi. Le aso lua aso tolu tasi o mati ia o le aso mulimuli o mati tae ale aso muamua o Aperila. Ia o lona uiga o le ato atele foʻi nisi e latou te tau whaavalea i nisi, ia po o seisi. Ia ai mua ona whaatalofa atu le i autou mo tina ma tamā matutua o e mawhai ona mai moa ina foʻi le nei video a wā foʻi sau whaafafonga anga po le a foʻi sina mata upu vai lava a le wha o le a talatala atu ai le nei aso. Ia e māgai ai o le kau, ai le kau e mawhangawhanga, ngā malulu fo i le makanga o le vai aso, ia ma whaakimikimu, ia ai ke ua o mani aso, ia ua mata ngofie le mawhanawhana. Ia ua o ke le sa uni e whaisa o video i le afiafi nei, ia o sa uni o le a whailo ni malulu o le po, ia pe a o tau sila mai. Ia o le wasilika aku le ofu moe o le tene o floro o le asa auni e moe ai peitai e ka oko akua e le ofia moe a ia maka ai o le fo ile mafau e kakaua a ua maua se 15 minutes 30 minutes 40 minutes e fai ese video a wa ale ese video ia e o kile channel ia o le sifo ila mia e fia whaapea ko whawhetai tele lava mo o lo view pia ma komengi ia ma like o le ai vai ane like pe e fōlinga mai o lai mata ona e fia mata ia ai ngalonga like ia mafo ma subscribe whawhetai mo ila tau umawhanya subscribe mai ina ia mawhai o ngā reach le afe o subscribers wa o le taimi nei o lawa mātala mai ia isi vaenga e mawai le avanua e monetize ai le channel ia ai le i makala a koa mea i le i koa so o le goal ia taunu i le afe subscribers ia a fai e te mai moa mai ma viurta video ai te le subscribe ia subscribe before i le channel le fa ina ia fisosoani ai ia reach le 1000 loa ia ili whaapia fu ilai 1000 loa pia monetize loa straight away anga maua tupi le ai e kakaunga fai bea videos inga ia mawhai ai o ngā ko ulu mai ngai senge ngai e umaifo le masina ia ua maua se lau tā la a lea whā ia a maua sina lua se lau ia oka wa te lele na x-ray e fesosoani ai i mea whai ia ua outou sila fia fui o si o tātou lava atunu e le misi lava ia se mea fui le e oso mai e mana o mia i lava se leni ia talu ai ona o lea whai le utoi whai ngaruenga lea whā o lea e wha le tonu le tu o lea whā o le tise e polisi tu o lea whā ia o mafuanga na o le whai ngaruenga i lea whā o le tele i o isi video na wa uma o ngā post ngai runga le channel e mawhainga koe maka ia ma kousi la fia ai le mafuanga wa le mawhainga whai ngaruenga le whā a o floro po o lea whā ia sa whai ngaruenga lava ia misia lava le ngaruenga o le kāua i o le ngaruenga ia kia o le kāua not just the money, not just the income. Au ngā, ai mesele le awa, wanga a makamai ai le 50s, ia saulo i lungas, e mana o mia lava le ngā ioi,
mana o nia lava le ngā ioi o le tino, ngā ioi le mawhauwhau, ia e afu, ia alu ese aku ai ma le fale, ia e pi o vaenga umanga, e ka ua i le whainga ruinga, ia ai a whai loa ua a fia, ia se vaenga o le tino pela, titi petele, ia e wale ai a la se si Joyce, o le juice loa, e malo lo le fale, ia ai a wafo, ia le ua o le 60s, ia i le whaingo fie le, ia tino fo o mākongi wa ia le 80 lea, maka mai ia le 50, na i whaalongo inga ua sui maali e mai lava ia rau whaalongo i kingo, maka mai ia le vai, e o le ulu, ia wa ia a fia ai fo i mani mawhauwha, ia e tā ua la, le whaanga i oi o le tino, ia o floro la, o floro po o lea wha, kusa leo kua wha o popolisia unua i lunga o lea wha, floro, ia a le whainga ruenga na lea wha, e tana alu lea wha savali vali i la lo i le, iai au wala savali la le wha pito alava mo e fia savali, ia ona sau lo leo lea wha ngai oilo na fonga, ia wha ia tu ai le live, o wha ngai oile fonga o lea wha, o lo ngā ioi ai malona, ma whau, e tā ua, e kā ua la mea ngi e whai, a wai mo i lava, ia o Samoa, ma ngai o Samoa wai ka ki ngofo o ka kilo a kule kua oi, lai vele mau mai se lo matua, ia po se tinafu, ia ki ia o savali a kuku a kule, i le pā, ki ia ua alu le conversation, ia tala noa, wha sama ngoa fo ilele, e maua mia ngai maa ngai ai Samoa, ia ngi ia kungu, ia ngā o i ka le whale le aso akoa, ia e mau ki ngoa lava, e umaloa ka au, ia umaloa TV, ai le, a wala le ua le ngā ioi le kingo, wa ki le ai langa whaarungo akoa, ki ngā mai i, le runga se me ki ngā, pe o mea ngau ke misia ia la le ngā ruenga, kua ka misia fo ilaka inka, wai e se tupele le tele, sa o maua fo i sia o fo ngā ruenga, sa o fai ngā ruenga ai, ia o maa ko ngei, sa ngongofo i whare, i fia kausanga, i le wa aina o whanauna, se ia o lava inga whai ngā ruenga le tama muli, lo watali muli, po lo wafine muli, le lakiki, ia whako ama whai loa, o ngā kāru esu, pe e la sisi mea ngā o aula, o le si mea lea, o le mea ngā umaua, o lo waru lo whai ngā ruenga, maua mai e sinaka kupe, e whai e yaka ika mea e ka ke manga au ai, ia au ai ne i o ka wha moe ke le fo i koe inga makamaiki, ia wa o la kou le koko nia pili, ia maua lo si aku pe, ia a maka loanga kiu, a wai ele kai mo ka fia, alu lo ka whao, ai o pia le au whainga ruinga, ai alu a floro ia, e whai o ngā vai, ia, whai aku ai fo, ai le wha apia o le kai mi awa fia alu ai oi, e ta whao, wa o le meanga wakau, ka kongi ua ka i 50s, ka i 60s, ka i... Wale whaakari se e li kaya, nga e alu le ki ka whao. Awa e o le kaini o li kaya, i o ngengi ako o ngofiku, o le ngofiku le o li kaya. Ai a whaapeke li kaya early, i le 65, I think. Ia, e le tutusala le tupea o e lea e maua i lau li kaya 65, ma le tupea o e lea maua li kaya 67. E ke le aku le kupea lea e li kaya i le 67. Ia aka weke au tinga la, e le ai ma se senga. E le se senga o le li kaya early. Ma le li kaya i le 67, early o le 65. Ia, e pe o sa ufokuanga le ka oba. E le se ke le mele o kako wha akari se i kako li kaya le 67, ma le 70. Ia po ana wa tausanga i tu atu tausanga ia. O ngā kako holea, a wa ole me kupuronga winga o ko ai ngā whape aru e holiday, ma aru e enjoy. Ia,
o longa winga o le enjoy fo ile le male holiday ngofo le fali wa ki vai wa le kon fainga sa vai ia o le manga ia fo o le o e holiday ma o enjoy fo ile le maka o le o sa vali i ngai ngofo angala au ai a fai o aku ngo aku le ngofo le poku ia pe ngofo ma maka mai fa apia ia maka mai fa apia ia e pe ua mai maua ku pena sila ia pe ango fo le fali ia pe alu lo sa mo ai alu e kala ngoai ia ma fai lo ku fanga ku pe ia ai manga ia o sisi fo itali ia va ai sisi va ai ngol la langi ele io o ia ka fa ai fo ngaka ni ia o le ala wo sa wa fai ko le video ai le mau tutua po le a ko mu lava sa o fo yo le ni fia ai ke lo nga uma fai la o video le anga po le o te tala no ai sister in law ia o ko e aka ya uia ko e aka ya uia i la wa o video mo fa pia fio lai ai lo ko anga ni ma si onga ko alua o le o fai la o lungo le YouTube but you know what ile ai maseleanga le seleanga ia o le mea fo ile o le bride vai e au ngā le whaasua o nai vai ngā fo ia whaapia e se a tala noa ina ai mana tua tasi lea issues kasi lea vaenga o le o langa o relationships lea e create ai mo mea o dramas o ngai sister-in-laws ia e pe o ngā o kalangoa kua po ona o le anga maka o mafau ilo o sister-in-law ai wo ke ia wo mai lo mafau o ka ko o ma o sister-in-laws we are someone's sister-in-law I'm someone's sister-in-law and she's one of my sister-in-law po sa o yang fa makalang ya ai fu ya ko sa sanga sister-in-law ai e ta wa okay lo e fa pe nga fo ilo situation ma si o sister-in-law o le anga kusa o le wo so i luma ile si o le maftanga le a o malo sister-in-law ai o kele ia maka mai ngai le ulu o si o sister-in-law le i nga vai kai ia mangkua o mo usawi i fafo i la ki ya lo ko ngangi le e pe fa ko ke sawi fafo fa ko se fulu iva ia vai so ma o ia no fale o ia i fafo sawi le kai yang fa so ko alua ia fa alonga ko lo fa long ko alua ia o ke fa alonga ai kala o ka le meo le kala i sa ia nga tania mai ia te le le kini le wa ngofo ma le la ia ka u fa finge wai e ka u maka ko fa finge bala wa fo ka ko u ma ngofo ka ni ia o ka kai ko lu fo yo la ko ma o fa yava awangi fa pe ba se le o ye se fa yava se va nga o se pala ia po o yo lo ko lua o le kua ngangi o se pala ia e whainga ka wa ka ko ia ai ma ko ale mala ngai pala ngi mea ka ke ka wa ia ia ka ko kai ko lua ia ioi awala ke ke fio fo ile pela ile fia ile upu le anga le upu nga ka ko fe ola mai ya o ka ko o mai se vanga nala ia ka ko fanga ia wa mo foi fafo e se a fa lo mo ia se vanga nga fo yo ka ko alu ka ko kala ngoanga ia ka ole nga ka upu ia fa ya ma mo fokani ia ole sister-in-law la ia ole mama ole mafukanga la le umalo sister-in-law le o kele i loa le o kele i loa le awo ke ia wo le fia le kele i mafuka ia ai pe o kala e sa ia o kala la mai sa mo
i whaamakala mai ai. Ngā o mea le ngā mea ka whaarongoa e whaamakala, i le whaamakalanga o singi foi, o se si foi o le alo foi o le simatua. Ia, o waluaku loa le Samoa, wa fia kausanga o fafu. O waluaku loa i Samoa, ia o whiloa i ai. Ia, e kau whaamasangi a foi lele. Ai, o le keninga, o kele o wa ai mea ianga o whaarongo ai. Kele i wa ai e ngā o mea e whaamalie loko a. Whaamalie loko ia o le mafukanga i kai ni umaa ki alua i Samoa. Ai, ia, sa fo leo upu fo ie. E, o whaani mai fo ilonga lei wale ko ke nge. Ia, la fo whaani mai lo wale ke nge. Ia, o upu whapenga ke whaarongo ai. Ia, o saola ia. E mo ia la, e se ase a wale Samoa vai kai minga. Wala la e kisi o whaanga. Ia, o lo le kai ni ua makukua loa whaanga ua mawhaianga wa ai e to ina ia ka meki wala uka whai umanga luinga ma whainga luinga. Ia, o le kai ni langa. Nga soso o ia, o le ane kuku mai o ke halua. Wale o le koe popole, o le koe ese pepe, o le o koe ese ka meki ki o a unga. Ia, le ana ua halua le whai. E whai o ngā vai, ia o whaalawe lawe a. E le i whaapea nga, e se kai minga whaapea e alule a whai e ka whau. I kai ni ia ngā saso o ela wan. Pe ia la, o ke ala kuala, ki kilo ai, i se o sista inoa, whaapea. E ese a kala i o ke whaalongo, e se mea i o ke whaai, ia. E ofo ila i lokua ngani. Pe whaai ia, e lelele ia lunga tweetinga o le o si usolea, o si sista inoa, ia longko o lua. Vai, e ala mo whapea, o ke mga o fo lele o ke whaonga mea upo e kala whea ngai ma whaalo. Because au vai i ki ngani, e pe e le ase se nga maa, o ke kau mo whaia ka walu e se male upo fo lele whawhingi, whawhingi. I le kai mia le wo whaaso a koa i fo lele pe a ka uia. O ke le mga au e ola o kala le upo le whawhingi. Ia, o ke le mga o fo e ka ulong suafa. Ai a whai o mai moa mai se maa lama le e ke a. O ke iloa la inga ke la esi la fia lele. Ia si ba inga le o kala ngoa kuai. Kusa le wo sacrifice a kuai ma si o kuange, ma si o sista inoa i videos. Ia pa ele a whaina. O lo ua ma whauwhau. Ia yengi mea fo i koe whapupu lai kako. I mea ia. I relationships ia. E ka ua. Ia wa e fo ia o wa ia ko whawhini o si o to lua. Ia ia fo kai ko lua o tuangane o akele. Ia e ui ala wa mani liu ma o tuangane. O lo soifua mai pia ia se tasi o sista inoa. Ia ma se o sista inoa la le o ke kalangoa kuai. Ia alu ai. Wa so o ano walu. O inga na ngo loa i loa. Le ele sa o ia upu ia ke whaalongo ai. Nanga lewo mafuka. Ke o mafuka ia la ua uma lo brother ma lo sista inoa. O inga ngo loa ai. Ka le whaale kongu i wale wo wale soa o whapea o le aila. E au ngā i o loka o le whaima fo e ka ua kele mafukanga. Pe on ka ua i la o video anga po. Le video ngā ua i lunga. Ngā o whapea koe sa whamakalanga e mo i o ka ngaka i around our siblings malaka i korua. Kusa o kako whapea. We know, we are the only people. E loa le leile ka ngaka. Wafo i laiko ke maafuka i le kele o aso. Ia ananga la. O le koa kele o isi inuas. E kau kele o maafuka. A pela wa. O ke ngofo i ngei mo walu. O sau. Whakoa koe alu foi. Maybe another year. Or a few months. Mea papenga.
le la ka wa maka ngaka ka ma wa si vile al ka ngaka ia la ma fuka ia so ma those other people la ke loa ia ao ele ia manisi o se tuanga ne o lon to lo ma si an fa na ia pa ngala ko ai ngai le o ia ni se o le ia ai pe o fa maka la fo ia sa mai o sa mai i o le si ku ia pe o mea wa e fa kupu ika fo ngale ia ka ika ai pe wa fai wo so wa lu ma fuka ia o le ma o nga fo ila ma se o sista le nga ma o kapu a ino le pa luka last year ya augusto ia sa ma fanga ma ko ma fukanga sa ma au mai le farikani ma lo sa ma api ai ia wa ma ke mo nga ia na o ko se po kas ia ma mai le ma au mai lo sista ino ia kasi fo le nga me wa le fia ma wa fa ma kalanga ele fia i le ma o ma fea vea ia ai onga olo o sista le nga ma o ingo foi New Zealand ele ma lo si ma wa ia i ma yo le tino e ma o mia la ia le fo a se o sista ino ele le io langa foi e kasi ale pa i mai pe ala wa ia lui ile le masacha sanga o le mafo anga la nga ma se o sista e ma ke ma ave fa kanalo ia nga fa ia i se un ko lua ma ko fa ile o brother ia ma ke ma so ani le fofo ma o lo se fofo le ka ia o le awo uli ma le afia ia e pe o me o le ala wa kupu mai ni le pe mo fa makalanga po o le fia ilo o kano se nta ku ia ku pelo o sista inoa ai le ava ku ia ai wo o ilo le wo malama le ia ola o le ke le mane angwa ai o la o le fa so akua la o le singa wo fa lo mo fa pe po oka na ngo fa pe nga kua oka le mafu anga nga la ilo ngo filifilia ma o io inga ya ia le o le kanga ka sa o alia kanga fa aui ia se so ani fo le tau tu pepe amanga miela ko o lo sista inoa vai o ke le o fainga luenga ia mo ia ma wa ka va ai le ni me ma ya uia ma ya o me ia o lipstick o wa me fo ia ka wa ai o lo me asama o kupeni hard earning money asia fa na masko inga ia olela aku mai ke o ke manga ia lu sa o ma fa o nga le fa nga ka a wai le fa pe nga no ka mo mai ku ai I ka wo ko ni se ia ku pe du mo se la au ele se monetary I ku ai it's a hard working money ka nga fa nga that's me o kele van o kele campo o kele campo o kele o kele ula o kele pa wasia o me fa ia nga sia wa Facebook ia le ala wo mai le YouTube ia ma fa ia fe fa longo I pese o me nga o fi ia I se va ngai ni me fo ia pe fe ni me le loko ma me atina ia pe o ngai me nga e fi ai ala na ngonga no ko fi I don't need to drink I don't need to go campo I don't need for le pinko o kele e kanye o mai ia mako no fo pe ni tu pu nei pi o fai pu punga fa na o lo fulukasi ka maiki ia yo mai ia na nga minisi pa wale le meu pe fa lo ngo ko fi o kele ia ai wai le mamaula na ko pe like 10 minutes drive ile si kule o e fai ele pinko kele anga oka ka se furu afe ka o lunga lima se furu afe o kele o ye se ilonga yo mai vai ngale fa pe mai lo le makoani ya lu ya vin si va nga le pinko ai ma ko kele lo ni le fa ka mo pe pa me fa pe ya va pe okay
ia mo wa paula nga le kai pa uma le kai mo ke o ai fale pinko o ka o ka ia ia o la fo ie o tau su e ai a ko mo mai e singa fiso so ani fo ia o nga paula wa ia o wa ia nga o sa fo ia ni sila e a luaro usista inoa lo kuange makua le nga ngo fa ma ku ni sila e a luanga e hausi ilo ole hausi la e a luala nga hausi i ko tiki po uma malu le hausi ai o ngo fa uie i le fale ma va ai la fa nga o ke mia o nga ka meki ia nga mai fo ile i ni ia walu loa ave o le pinko o ko le enjoy ko ke lola o la e lau mai ale pinko ale fai ngani ni yo i rungo le la ke mo le mo ko yo le loa e fai o le vave o le la ia mai ele o yeso ka inka le si fo ile le pa wale me o ko ia nga o mai ma ko mai le fale ia o le ale me nga le nga o la o kala mo le nga vai ia pe o le mafukanga ma le sista inoa le wa ke lo walo fa ia le sista inoa le walo fa ko ki ama kala mo ale vi mai o ke vi wa mafanga fa ngan ma mafukanga ma lo le ilua ai ava le vanga lo sista inoa o le e le fa afika uli ai pe sa ma ke fo le ia yo me fo le o le alu ingu sa le fa le so nga fa ko ya in ka fa ya ku i se usista i lo ke lo a ko e fa ya ku no me le linga nga ka ole vili le ole ko ya in ka fa ya ku ya ai le ya o ke lo fa se ku ngani i o kala no fa le usista i no va o ke mala le meanga ke fa ngoa ya ka minga le ya lu le wa makanga se mai e fa pe mai ke lo a voyer ko e a menin ku pe a we se mai pe i lo ko ngani anga dai pe yo me anga dai pe fa isa pe fa ali i fa ngoa mia ai me se a pe a waka mo se ku pe fa ku vai ya e fili la o lua po le ava ku ya o po le ya yo se mia ba se longa wo fa longa mo ki ngoa wa le ko ingu ya ko amaru lo ma fofa wala va ia le va dia nga fai mai le filia ka usanga o fai mai fo ki nga fai a life a lua ya ka mo fo waka makua ya wa maka fo nga sa ma fo nga isi ma fo nga fo ya le ana ye la le mia fo le wale ave ya wa ave i long ko lua ai nga fai mai fo ia nga fa alungu ma ko a nge le siasa ile va ku ni ma fa alungu o le ai e la fo le kupe la fo ai fa melika yo o nga me vale o la fo ka ka ese ai le la fo i lo ku nga ni lo fa se ai ko nga ka no la nga lo ke lo le mi e fa pia o lo kuanga nge o lo sista ino lo kuanga nge fo nga esa wa ya o le ya balava nga va nga ai o la fo tsuanga a lo fa i ko sista ino e pe fo nga o ko expect la ko e a lo fa ya o le nga le sista ino ya ma fo le ngi o le si fo sista ino a le ala la lo sista ino fo ie fa pe o sista inoa o taito o lua o tuangani o le ale ia o sista inoa lai vai o lo mangaku e o sista inoa lai le seko la lea sa o mufukani fo ia le o mai le ngofo mai kongo le inga lea o lo mangaku o le relationship le nga e kakanga makua te alo fani wa o via o ta sei via o ngofokani ya e kaulanga mako mai mako fai mia fa kasi ya ai sala le fai fu o kala o le
O le ainga ma e iai se whapenga ia ua whea lo whangi o le whainga o kana o si ainga le ngongo whukange mai ai ia ua whaia ngā mea i le maanga ia o lo mawhawhanga ai ke lo o le o lo angi o isi ngā piko sili ngā kui mai lo papa kua o sista o le vaenga le ia e ka wai no whapenga aku ai vai ngale la fe kana mai a whapea le ai o whakuai langa wo whaalongo i situation se mai e kolu mea e mawhai ai o ngā mauan whealo whangi i le vā o sister in laws kolu mea o le accept that's how she is accept o le ngā lua alofa ia faali e lo alofa faali e lo alofa longa kolu ia sau oe lea le to alua leo oi awa eke kui o ku oi le va ku oi le va ia faali lo kolua o oe e te alofa i lo tua fine ia mafaali lo tua fine o oe te alofa i lo to lua ia e pei o mea ka uanga ia aile e kele o le story le sister inoa it's a big topic le lofo i pe ke uko e umangi ka usanga o mongo aku ia le vaenga le o sister in-laws o ke whaale ka ua ke le ia o ke whaale kalangoa ke le in-law fo i le kama i le lotu angani o yo le to alua lo uso ia po le uso lo to alua awa le anga ke le vale nga o le vale ngi o kama i ka makua ai kupu ai le mea lea vai e se le maanga i o se aina ai fe halofani ia in-laws uma e tase mera po le alo ko ai ngā in-laws po o e tua fine o le fafinge le ai o le ko o le fafinge le ai ia po o le ko o lua o ai foi o lo tua ngani ia menga fa ko is a big a ke lo le la fa ngaka i ke ia wa se kala ia o le topic nga o le in-laws ia o pa vela o pe wa ama ka fo le nga e ka la ku le ko ka ele ko a mo ia o le si le lo ki ko fia fa ko a mai ale mea lea ile isi to a ono fo ile o le afionga le li pale mia o le afionga ya la via lio fata malama ya le wato e foi ya o sama si va ya o mari ya ma fipule vai o lo wala ngonga le foi no fa so le foi e lunga le sibilo le o lo wala ngonga awale popole pe o le atunga lunga fo ile ma wai le pisa ia sa no me ia le afionga le li pale mia o le alofa ile atunu wale a fa pe ni Yesu ia ma se compensation mo la ko uma o mia wa afia la ko ma ku wa inga la ko le nge kai mi ke le sa ka u fa ele ni case ia o lo la nuna awale le mafau ile mena ai fai le mea e tatau ona fai o le mea e kala fea ngai o le mea that's normal is that a word o le mea le ngai ka kaunga fai kaunga nga maua compensation mo la ko because o le financial effects o le psychological effects o le mental effects ia o le emotional effects ile ngai kai mikele I'm sure they went through
a lot of psychological effects. Ma whaingai, ia le relationship le o lātou mani taitotas. Ia, and their loved ones, their children, their wives, their friends, their parents, ia, whapenga, ia, a le o le ngā loa la. Wa ke e la masa salunga e ai longa la vai e mana au ia le fionga le li pale mie tu langa na ia a failo na ia tu wale filinga sa ro kolo o la ko le sko alima e o e su faile su e kakau nga compensate ia la ko uma ia but I wish I'm o e ko e kakala le mafo le afionga le li pale mia a kako kilo i le kele o ni kupe kele o kupe ngā alu i le koko ninga o lo ia o ke isi ia ma le kele o isi mau mea sa whawhia ngai o wa o kupe a mea uma kupe whiwa inga ia e peo soka i ka mafo whaunga ia i le ngā vaenga ia, o ngā o mai loa lea i le monetization o le channel. Maria ia. O le wolongi e vanve ia o le e vanvenga grow subscribers. Pe a whai lives. Wa e o mai ai maisi tangata maisi atunu. E o mai kau mai lau live ia stop ai makamaka ia ke ala ia lea. Ko kere la fo inga I vaenga ke a wo mai subscribe pe la lenga ma wai a nga po mai ele mani o me ka wa ma a ngoanga na faile live nga po ai ma ko vai ko voi wo fa popo ai le silima o subscribers o fa pe ya nga fai ya fa me lave o la ke o se le live ala ke alo ke vai ele nia o me foi o que e kapinga o ke kala moa ia o le mea la wa maua e afo o le live o ngo sau ke manga o e fa sa moa le live a wo vai ku ele I mani sa moa o ingoa pa langi uma e mako le mama lama po fe ku o e uma ia o le alo wa ama ka longo wangu se halo se hai ia fai aku le akala fo ile ngai fesili fai mo fie ia ke ia la ia le wa le ni kala ke avo su le pese ke ia vo su ali ni pese ai ia o le usunga la ngal pese ke va ku ala fa popo I fa nga uma lo pese ia ki lo ku lo le lo po fe wo ia ka ni wa makanga pe wa pe angi la lo le live o le si me mali o le nga maka longo kala mo le me le hape lo sa ino a fa pe o ni kala mo ko ngai le si me o lo ma fo kala mo ai I ka ka ia e se mai tatu tanga sa mo ai okay lo ele fa ale inga le singi ka ka ba o tatu tanga sa mo o ma sani I ka ko ba mi ai pe o in-laws o ile treating o in-laws ma mea whapenga ia whapea ia o maulo lan mea nga o le kau whamakala aku a lai mo fo ingo ki kilo fo I lunga le screen o le si mea o le whainga ka o le ninga ngi e le whaingo whianga whaile lai ia whawhekai ia ila tō ua māsangi ai a o le whainga ka ia ke au ele ma fai mo kala ngole me la ke ma kala ngone ala ke ko ki le o screen ke vai aku o la se hai mai lesi ya o la fai mai le fesili ke ya wa ku ai kala ngoi o ya o me ku ko po ya ko sa fo le ko ya maka fa makala ya pe wo ko so ya fa makala nga o la e muanga fa pi ngi o ya kilo o a fesili o ya me la se halo mai si fa ka lo fa mai si where you from ya ke ale o fa makala me apo no Australia ke o New Zealand ko fa makala ku Samoa
ai ngalo le mea le whamaka, ia o le mea ngai whanika, me foi la le e maanga ia le whai masau I lunga foi le, e lai, e kau wha maasa nye, ia waka koiloa umami o ni o nanga, e le ise mea e afo, e le ise mea e whai ngofi, e afo, e ke wha maasa ni mako anga e whai, ia, nga amaka loa le anga e maasa nye, ia, pe ole whawhika wila nga, o me o lives, e iai au videos, o lau ke fia I lau whaasoa, lau ke fia I lau whaasoa, o le si mea, e le mea, wa le mga whaale kung lau telefoni, o le mo ke ngoa le, po lau telefoni, po le app lai, e di tai le video, e maali, e o aku I lunga o lai le, au ke koe la ku le skai me play aku, po ke ki la ku la fai mai ia se ko mingi sisi. O ele ese leo, ai ke liki aku. Ui, wale ese leo. Ale nga upload au kango play o koe wha longo po okay. Ia langa okay ia. Ia, o le problem la nga, leo ke popo le wale ai wha o nga. E ia le video upload e male aso 24 hours 48. Lai okay ia. Ai ele video pie uma few hours later. O koe la koe ki po ke la kule ko misko mini. O ele se sant. Ia o whanua awa alai ai ia. A o lai ai ia whaasua lele ia fo ia. E ka ke ngawa ia ko whaafofonga ia. Ai mai se hau kama I videos nga lo ke karangoa. Lo ke karangoa I le pulo wa I kula le o. O pulo wa I kula le o pulo wa I. Ia. O e lua videos ngai whapenga e lama lisi video kusa la ua kolu ea videos. Ia, okay, hopefully o ia le video lea a whapea e ke vave view inga mai makamakai e okay, alunga binge koe alu aku le ska ka koe kia ua whale kom, okay loa langa o lai ko mingi mai ngo ulo ai lea, o lai loa mea lau ke whaasoa inga I lungo le video lea ai e sa loa lea o le selector ai sa o ki kia ko lai whai mai, there's no sound o whapea o le malama la a lea la o anga lea la ngo walo e ofesili le AI e wha makala ia le problem nea e mawela telefoni o le si mea maanga ia le ngā waka kaule alu le whale telefoni wango whapio ke alu le whale telefoni po o ke vili a nila le ke fiu e ngofo I lunga o le lako 13 nampa le ai o manku wanga lo le AI o walo ofesili ai o le ala o ke kali komu I le AI o le whapea mai e mafua mai a whai ua o le e mafua mai le screen le protector nga ka ua le protector o whaapea walo telefoni o le ka le sika mai ka ai pela ua a le ua ilo ulima fo ile le pesa ua ilo ulima ilunga ka ni scroll ai o ke vea kua koko ua fo e la vea ai ua wakawanga kala ale wa 2 weeks o fia lua mana telefoni whapea e leo ia o ka au la le la walo ilo e fix but I hope o le video lea e le o le problem nevo o le isi video o le simio ke fia whaasoa e la isi video ke vai ako e la ike a ngai views fo i pe ngam se lau o just under 100 or over 100 ai o ia views I le 200 anga I lunga ia ke fifia ai ngaka lo inga I lalo a 200 pe around 100 ia mo ko ia lule ko ilo pe se me o fa le komu ai ele fo se me por ke le ngania o le me pole ia o se strike fo le vai ke ki kilo ko mai le strike ia vai 3 strikes within 90 days. Yeah, pili te loa YouTube le channel. Yeah, ole e la videos nga yang o whamakala ko fo around 100. O waru lo le siaki. Po e la mea ngai ki liki ai o le impression impression rate, something like that. E ki liki ai la. Ya
ngā oso e ilo le mafua anga. E oso mai ia whapea mai. O le video lea, wale koe makamaka ai sesi. O le video lea, o lea e makamaka ai sesi. O le video lea, o lai okay. Ai maybe, o ka umai male, I video sia lea wale e whapea mai e whaale o le le video ngā. E ka umai mafua anga e whapea mai. Maybe e sui lau thumbnail, pe sui le title. Ia o le mahalia ia, ngā o mau au si fasi mea ngā. E wa aila koe kiki sui whaafia title. Le lopo koe laku kanka le koe fia whaalongolongo laku ka le ingo le video. Ai fiwe kawa le ise mea. O lai e le video, au o ngofo masui le title. E work, it's working. O lai ai le au ngā o le koe sui o le title. Pe koe sui le thumbnail. O le thumbnail, o le waka ngā le lungo le apia mai lungo lau video le. O le picture le ke mua e wa ai. Ia ma le title. O mea ngā lua e focus ia ale lei. E mawhainga e kele ai views pe ale lei le thumbnail. Ia pe o le wo se aku e fa popo isi mea ia wa le vanga ko wilua wa e sosoania ko ai na tu le ia o ai manisi o help. Ia fa popo ko ila masi mea le wa le fa ko o mawanga fo ile mea le mafua anga ya la inga fa ali kelengi views o le video. Ia vai okay lo langa le okay kua na wa o le okay kua le fa le kua o mako fa le lu mai o ia o le la fa nga kalanga le wa le va le afia ma wo so wa mo kai au ia wa o fa so aku fa ska ko karkalingo nga kai au ai fa fita te le lava fa pe se fa le ko ngo le video le ia o le o man fa mtala ba o kai au o ke alu e fix la o telefoni ia fa le ia ko o nga o telefoni le ma fa ia na fa akino ia fa no virus ia ai fa tu ia floro po le fa ne fiafi mo o sa mi atu fa ni malolonga ia mo fo i lo fia ngai ma fia o le awa uli ia po le tai au ia fa manui atu le fa manui a lava ia aso o tutui o le neiva yaso ia stay safe alo fa atu good night fa so ifua